Denge gel, Denge Kurdistaniye. جنابندان نوچهان رادیو دنگ گل دم با شیر و 19 آذر 2025 چهارشنبه لبروکسل ساعت 10 لامده 12 گدار نجام نوچهان پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه هفسرو کنگشتیین دم پارتی برتک نشانی بنچاف کرنا ایمام اولودان شاردار باجار مزن استانبول اکرم امام اوغلی جه پیشی دناف ده گل کس ایرو ددان سبهده هاتن مجاف کرن. هفسرو کنگشتیین پارتی و کفیو دموکراسیا گلان دم پارتی طولای هاتم اوغلارو تنجر باکران لسر حساب خوین ایکس برتک نشاندان. طولای هاتم اوغلاری وها گود. بنچاف کرنا شاردار مهری مزن استانبول شرمک مزنه که دینه اجبیر کرن. به وی اپراسیون را سیاست به دست دراز هاتیه دیزاین کرن. تونجر باکر هانجی اف داخیانی دا. ام وی به حقوقی دیجی اراده گل رد دکن و به تندی شرمزار دکن. جوه ریا خویا غلط وگرن و ریزه جبو اراده گل بگرن. هفسرو کان خواستن امام اوغلو و بنچافکرین دن تاول بین بردان. دوزگری جبو بنچاف کرنا اکرم امام اوغلو هنجته که نور رابر کرد. دداخیانیا دسپیکی ده هنجتا بنچاف کرنه وک جبو برجواندین رخستنا سوچ آوا کرنه هاتبو نشاندان. دداخیانیا دویمین ده جی وک پیوندین کجه که اولهف هاتنا باجر هاته بناف کرن. دوزگری دا کر که امام اوغلو بخباتین لحف کرنا باجر آلی کاریا رخصن کریه و هنجتا بنچاف کرنا سپارت و ایدایه. دداخیانی ده هاته ایدا کرن که شارداری باجر مزن استانبول و شارداری هن نافچهان بر رخصن و گریداینه. دوزگری را گاند که ده 19 آذر 2025 ده سر سبه اپراسیون هم وقت هاتیه کرن. لستانبول چالاکی و جوین هاتن قدخه کرن. پشت بنچاف کرنا شاردار باجر مزن استانبول اکرم امام اوغلو ولاتیا استانبول لهمبری پروتستین که دبه چه ببن بریار قدخه چالاکیان گرد. والیتیه دداخیانی خود بواگد. لتواهی باجر در روز نوبر 19 و 23 آذر ده همو جوین داخیانی و چالاکی هاتن قدخه کرن. جه گریلاین هپگی گرناس خوراسان نوروز آگل کردستان پیروز کرد. گریلایان دیار کرن که او نوروز ریبر آپویا که کر او خاصی بجوش به. یعنی هم نجه سری دا جشن نوروز آزادیه که ریبرتی بخو و به مکتوب خارا وی ناوی لکریه دست هم جه شخص ریبر آپورا شهیدن ریا حقیقتی و ملت ما برخوده را و همو گریلدای آزادی خواز سرچیا همو پیروز دیکن و که دیجی ناوا و جشن دیروکی دا که به سالانه وی ملتی گلن آری به سالانه بردوامی وی جشنی پیروز دیکن و واته وی دیروکی هنه جشن نوروز ای سال 2025 دا فرق و جداتی وی و نوروز بره ده برچاوه روزن ایرو ناوا دنیای دا ملتن بندست ملتن آزادی خواست و همو مرو بکن تکوشین دکن جوون آزادیه داخازی وان جوون آزادی ربراپو ده خوردتره نها ملت مجی ناوا جوش و حیجان جشن نوروز نه روزن وکو ایرو لسور آمده جن به بانکرنا جن آزادی پیشنگتیا وی جشنی دیکن سر وی اساسی جی تکوشین خود ده ها کورتر دیکن ده ها بلند دیکن و سر وی اساسی بردام دیکن
وقتی جی وی نوروزی ام جره برا پرا و همو شهیدان را و ملت ما برخوده را هم پیروز دیکن. آگر نوروزه لبنده با تشرینه گربو دوه لبنده با تشرینه آگر نوروزه هات پیخستن و شهیدین افرین و بنده با تشرینه هاتن ببیرانین. چالاکوانان لبنده و دیار کرن که و نوروزه ای سال به وسیله آزادی فیزیکی ها ربراپو. لسرناو چالاکوانان نارین خرزده آخفی و دیار کرد که و وگرال افرین مسوگر ببه و گد افرین تجاران نهات یجی بیر کرن امه وگرن افرینه. ام نوروز 2025 بکن نوروز آزادی فیزیکی یا ربراپو. ام نوروز 2025 بکن وسیله وگرال افرینه. ام لبنده و خوانه و معاگر نوروز خواه گر کریه. پشره فند لدورا بنده و هاتن پیخستن. در دور بوینه شهیدان بنداوه و وسایتین که هاتن روخاندن هات خملاندن و شهید هاتن بیرانین. دوی هرکس بشتاری نوروزا قندیلی ببن. پشتی پیام ریبراپو یا آشتی و دموکراسی واتای نوروز زیده تر بو. ولاتین گرمیان ین باشور کردستان جروج نیوسی را آخفین و بانگا تولیبونا نوروزا قندیلی لولاتیان کرن و گوتن نوروز ججنا آشتیه جبو پیشی گرتنا پیاما جبو پشتگیریا پیاما آشتی دوی هرکس لقندیلی به. چاودر سیاسی جمعه کریم نوروز لهر کسی پیروز کرد و گوت نوروز جشن آشتی و سرکتنیه. نوروز ای سال براستاتنا پیام ریبراپو زیده تر گرینگه. نوروز و پیام ریبراپو بون یک هر دوشی جبو آشتی و آزادینه. دوی جوشو خروشک مزنتر لنوروز ای سال هبه که بکه و روپلین دیروکه. چاودر سیاسی جمعه کریم گوت که جبو پیام ریبراپو یا آشتی پیک به او داوی لشر به آنین دوی هر کس تبلی پیواجوی ببه. جبو ویجی از بانگ لهمو کردان دکم که ای سال جشن نوروز لخندیل پیروز بکن. 21 آدار خندیل رونی بکن و پیام ریبراپو و گریلا را نوروز پیروز بکن. سباح محمد دیار کرد که پیام ریبراپو لجیان دنگ ودا و گد گریلا پشکریا خواه یا جبو پیام دیار کرد نها دماویه که دولت ارک خواه بچیف بینه. محمد آنی زمان که تکوشینا گریلا یال قندیله گل کرد گهان وی قناخ دیروگی و گد جبو ویجی از بانگل ولاتین گرمیان دکم که برنگه کی بربچاف تولی شاهی نوروزا قندیله ببن. برنامه پیروزباهی نوروز سلیمانی دیار بو. ریوبریا گشتیا گشت و گذار سلیمانی را گاند که سبه آنگو 20 آداره و گلک چالاکی جبو پیروزباهی نوروز سلیمانی بین لدار خستن. ریوبریا برنامه چالاکیان جبو پیروزباهی نوروز اشکره کرو گد و تورا چیاگرین کردستان دسات بیستان ده به ماشالیان بمشن سر لطکه چیای گویجه و آگر نوروز پیخن. ویل کولانا سوحال که چالاکی بین لدار خستن ویل پارک آزادی آگر نوروز بیوه خستن و لویم فونداشن پیروزبایی که گرسه وره پیکانین. لباغ گشتی اوتیلا تیتانیک و دنیا سیتی پیروزبایی ورن پیکانین. کمکوژیا لبرخ بوتانه لسویس ریهات پروتستو کرن. کردستانی سوئیس را باجار لوزرنه به پیشنگی جواکا دموکراتیک آ کرد که جده که لو لبانوف پلاتسه کمبون. کردستانی نور ایریشن دولت ترکا داگر کر و کمکوژال برخ بوتانه شرمزار کرن. هفسرو که جده که لو ارجان گونش دچالاکی دا آخفته نکرو بوها گود. ین کل کوبانه سوریه و روبوسکی کمکوژی کرن خودی همان ذهنیتینه. کرد وان کجاران باشناستکن. لسرنا و پیده احمد سبریشی آقفی و گود اف کم کجین دولت ترک دیدمکه که بحث آشتی تکرن ده پیک هاتن. دولت ترک به وان ایریشان دخوازه وینا گل کرد بشکینه. گل کرد لهمبری ایریشان دفجی تکوشینا خبر ناده. لبرنجی به همان آرمانجه گل لبانوف پلانسی کم بو
و به داخویانیه که بانک لرای گشتیا ناونتهوی هاته کرن که دملدست کمکوشین دولت ترک راوستینن. چالاکی به برسکرنا درشمیان بداوی بو. گدار نجامتون داویان و چای خواهی وشان همه به وشان استرک تیوی بردوام بکه. لشکر خود سر به هزارا، لشکر خود سر به هزارا، لشکر خود سر به هزارا، لشکر خود سر به هزارا. بله دیمنین گش دیمنین رنگین بون هلوسته که گرینگ بو کج آلیه گریلاین آزادیا کردستانی آلیه وان گریلاین کو قاسی 4 ساله لوان تونلین شهر لوان تونلین برخودانی لذاب متینا آواشین لوان قادین برخودانی شهر دکند ناوا برخودانی دنه هلوسته که به ویرنگی بو جالیه گریلاین آزادیا کردستان خاطر گهانن کو او تعلیمات او بریار جوینا کنسیا فرمانداریا هزین پاراسنا گل هپگیجی گیشنه بردستی وان جالیه فرمانداری گریلا و هات و گوتن بیب چرنگی تف بگرن هلوستا خوشی دوی واریده تیکلداری روژه واهی دیار کرن اجی هم بلتنی خوی بیده هم جی به تایبتی ناوا و شانا خودش برکو دیمنه کی دریجه به برفرهی وان دیمنان دیمنه پیروزباهیا نوروزا گریلا بین سرکرانین و بوره پار و بکن بری مل قادین باکوری کردستانی لقادین نوروز دیمنین رنگین هنه جنان به تایبتی جوانان وان جلو برگین خو ین نتوی بری خدانه وان جلو برگین خوین کردی بری خدانه قادین نوروزی بویرنگی خملاندنه و شان میزندی جنافچیا مردینین سبینه ج وانه جرخ کلها وانه حدیثا جنافچیا رحاویران شهر و جموشه آمدکاریا پیروزباهی الورته کرن گل گووند دگرینه هلور پیروزباهی دست پینه کریه امنها بری خو بدن وان و شانا ام دنگی و شانین خو دنگی وان قادین نوروزی بدنگو دیمنان ام بینن سرکرانین و نازی هفسروک ناونه یا پارتیا دمی گلسان قرط و ویسی دیلکچی بچپکی و دعوتی سردکت کن Boa. DBP ena vende ena včetna vende čepek khorči boa
وحمان دمي سازي وتزقي ما تجي من هم بخيراتنا واتكن شبكك خورج بو عموكا Dilinin dayıkına her bir şey. Çöpükeki hoş bu dayıkame. Mazluma senin akır, Allah azadiye bakır. Bu agire rozere gelli kurtar şiarkır. Ramun kezmedin ale, zekiya uğraşane. Sergeşen boğan demer, onayı bir vale. Ramun kezmedin ale, zekiya uğraşane. Sergeşen boğan demer, onayı bir vale. Nevroze vay tuhati, vay gülek sor halati. Kefu şahim terhati, ona hiç boy valati. Nevroze vay tuhati, vay gülek sor halati. Kefu şahim terhati, ona hiç boy valati. Hevando, rastî ji bona ku em bernamekî baş birêk û pêk bimeşînin dibe ku em bevdûr alîkar bin ne were hevalên hêja yê ku hevalên peywirdar yên ku görevlî ku karibin karê xwe baş bimeşînin dibe ku em bê qadê hinekî vala bikin em karibin mêvanê xwe bi rehet pêşwazî bikin û derxînin ser vê dikê hevalên me yî ku em bêjin karê wan tune bin kerema xwe derbasî aliyê dinêbin û hevalên peywirdar yên görevlî ez tirkî jî dibêjim a peywirdar û görevlî ji kerema xwe bireqebin ser peywira xwe Avalet pevrdar hep ki disiplin tef bıkarın şkerema kuru ve kada peşya çike vala bıkın peşya sani jbergo bername hoş bimeşi Şimdi bir kez daha karanfillerimiz omuzlarımızda baharı karşılıyoruz işte. Her zamankinden daha çok Nevroz için bir kez daha insan olmakta ısrarla zulmü dövmek için kavanın örsünde çekişlerce. Cejna ve jinu berxvedane piroz be. Cejna ve piroz be. Nevroz! 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 Beladen gerek kaçtık abine. Nevroz! Her bir şeyini sevine rengin. Nevruz rojev dillane, roja cergum ellane, her du azman dikene, Nevruz bina billane, Nevruz rojev dillane, roja cergum ellane, her du azman dikene, Nevruz bina billane, her du azman dikene, Nevruz bina billane, her du azman
ve rojanu ve khına girip piroz Nevruz bu mebudoz ve khına girip piroz Nevruz bu mebudoz ve khına girip piroz Nevruz bu mebudoz Nevroze Nevroze set selam ne carek her cejna serhildane pirozu Sınav dökün, o sınav indilla Juvare redekin, hey Kabecinem ku sınav gel Zap, 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 hey Kabecinem ku jubir ma Beni geleme Hişan, what you want to sana Zap, 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 hey Kan kıvan çağanda Gelevani, dehil şartine gider Dirok nivisan Ve khudi berketine kemesin Ve pişkiriye kemesin İrade khudi diyar ki Bu ev irade İroşi kalbi khudi nişandıdır Nahaşi şiboku akasına khobikir Em irade gelevani Hem şaredariya Başarı mesen avani Brez neslihan şedan Davete ser sahnedeki bıçak gelme او هر وها هر سر داره به بازار مزه یوانه برز عبدالله سیدان به چپ گلوه Nabindullah Juvare redekin, hey Kabecinem ku sınav gel Zap, 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 hey Kabecinem ku jubira gel Zap, 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 hey 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 Sılav bari berxudane Sılav cuvane nuane Sılav dayken aşıtiye Dayken aşıtiye Sılav jinin berxuder Hin heme bexer hatin Serseran serçavan hatin Liberiya her tişti Nevroz ve piroz be Nevroz cehazar jaran ve piroz be Rastişi Wan Bidehan jaran Bisetan jaran dirot nivisi Em liber sekna ve Liber khudi derketina ve Liber tekoşina ve Beş akhwad tabinin Hun her hebin Hun her hebin Hevanin heja Bisalane Bidehan salane Gelevane Serpiyane Lehembere dagir keriye Lehembere kırkirina gelen Lehembere zordariye Lehertim serpiye khwa sekiniye Ussere khwa netavan diye Tücaran re nedaya dagir keran Tücaran re nedaya zalim keran Beşi berkhwadan avane Beşi
velatî. Hevalên hêja, hûj dizanin bedelên gelek giran hat dayîn. Em hatin qetil kirin, em hatin winda kirin. Gundên me hatin şewitandin. Li ser me çekên kîmyevî, bombe baranên giran kirin. Lê me serê xwe netewand. Em her roj bi milyonan rabûn ser pê xwe û li hember zulümkaran me berxwedana xwe berdewam kir. Neha li girtîgehan da jî li hemû qadan da jî hevalên me berxwe didin. Em ê li vê qada berxwedanê jî ji bo hevalên xwe yên girtîgehan silavekê bişînin û bêjin Newroza wan pîroz be. Hevalên hêja li herê dawiyê da hûn jî dizanin rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan banga waziyek kir. Got êdî em naxwazin şer çêbe. Bila êdî aşitiyek pê wê welatî. Bila êdî ev civake bibe civakeke demokratîk û bila her kesek erba dikeve ser milê xwe bînecih. Em jî li vê qadê da soz didin rêberê gelê Kurd. Heya ku ev aşitî tê ser wê welatê em ê bixebitin, em ê bo aşitiyê xizmetê bikin. Hevalên hêja em vê hêviyê da ne ku ev Newroze bibe Newroza aşitiyê. Ev Newroze bibe Newroza vekeviyê. Ev Newroze bibe nasîna îradeya gelan. Bibe civaka demokratîk. Ez dîsa sernavê partiya me, sernavê hev şaredariya bajarê mezin û sernavê hev çarde şaredariyên me we birêzdarî silav dikim. Dibêjim Newroza we pîroz be, Newroza we pîroz be. Başkan. Gelê me berxwedar. Dayîkên me yên aşitiye, civanên me yên qehreman, hevalên jin, gelê me yê vanê yê rûmetgiran, rêhevalên kavayê hêsînkar, em Newroza ve pîroz dikin. Hûb xêr hatin, serseran, serçavan, serdilan hatin. Gelme yevane her tim nirxet xwe, tekoşîna xwe, rêbertiya xwe, partiya xwe xudan derketiye. Berxudana gelevane bu dünyayê bûye mînak. Her kesek, her kavmiyetek, her milletek behsî berxudana ve sekna ve diketin. Em jî vek rêhevalekî ve vek evladeke ve em jî spasya ve dikin. Ve gelek zorişa zarokên ve hatin qetil kirin, gundêt ve hatin şevitandin, zarokên ve avêtin girtîgehan, lê tüccaran ve tekoşîna xwe ya pîroz dest nekeşa. Eger ev tekoşîne tevay dünyayê hatibîte nasîn, eger ev tekoşîne hinde mezin bibîtin, eger gelek Kurdên xeva giran da hişyar bibin, devlet serî tekoşîna ve bû. Em her tim tekoşîna ve serfirazin. Dizanin rêberê gelê Kurd Rêzdar Öcalan bangavaziyê kir. Bangavaziya aşitî o civakeke demokratîk. Kengî
denge Brez Öcalan gitbite civake arami pek hatiye, aşıtı pek hatiye, azadi pek hatiye. Em bavarın çavan beryane he, paradigmen rebere gele Kürt, gelin bindest, azad kiribin, baveriyen hatını inkar kirin, azad bibin. Em bavarın pişti ve beangavaziye jî destpêkê gelê Kürt o gelên bindest baveriyen hatını inkar kirin bigin azadiya xwe tevayê gelên Türkiye gelên Kurdistanê gelên Rojhelata Navîn bigin azadiya xwe. Gelê Kürt tevayê qadên Nevrozê tujî dike o peyamekê dide dibêje tevayê dinyayê em piştevaniya bangavaziya rêberê gelê Kurdin em vê paradigmayê dipeşirînin dema aşitiye şerri da pelçûnê da tevayê gel bi hevra bezir dikin bi hevra vinda dikin lêbelê aşitiye tevayê gel bi hevra ser dikevin. Gelê Kürt gelekî zehmetî kêşa devlet serê kurên kiçin ve gelê devlet serê ve tekoşînê hebûna gelê Kürt hat qebîl kirin hat pejirandin devlet serê keda kurên ve kiçên ve gelê Kürt gihiş rûmeta xwe gihiş heysiyeta xwe em bawarin ev bangavazî o paradigmaya nû tê gelê Kürt jî gelê bindest jî gelê tevayê Türkiye o Rojhelata Navîn bigeyîne azadiya xwe ji ber vêyekê pêvajiyeke nû ye tekoşîneke nû ye gelê Kürt jî bê tekoşînê diparêze her qadekê bangavaziyê dike dibêjît em piştevaniya ve bangavaziyê ne elbette gelê Kürt'in hêsan nehate vê astê destpêkê berxwedana rêberê gelê Kürt navçav dîwaran İmraliyê berxwedana gelê me her qadekê berxwedana hevalên me yên zindanan dayîkên me yên heştê salî yên girtîgehan hevalên me yên 20 sale 25 sale nexweşiya giran girtîgehan rê hevalên me vek Brez Sılhedîn Demirtaş rê hevalên me vekî Brez Figen Yüksekdağ rê hevalên me Brez Leyla Güven rê hevalên me vekî Bekir Kaya o Nazmi Gür o Rojbîn Çetin hevalên me berxwedaneke pîrozdan her tim nirxê me parastin dorameye me jî got me sozek dabûvan me govê hilbijartinê em ê derseke dîrokî bidin vê desthilatdariyê qayyûmên vaniyê diz ya talanker em ê rêkin malê van em ê şaredariyên gel îsa bikin şaredariya gel elhamdülillah gelê me êvanê her 14 şaredarî jî dan partiya xwe hem ber pirsyariya xwe hem ber hevalên me yên girtîgehê destpêkê rêberê gelê Kürt û hem ber dîrok anî cih çavan sıhiyekê adarê me kayyûmên AKP'liyê diz rêkirin mala wan çavan berxwedana deste serkirina mazbatê evî gelê kayyûmên yê AKP'lî rêkirin mala wan em bawarin demeke nûzûk piştî vê pêvajoya nû keda gelê xwe yê rûmet giran em ê carek dijî evan AKP'liyê diz
ریکن مالوان ام شارداری و جارک دی تسلیم و بکن هون هر هبن ام بر خدان و پیروز دکن نوروزا و پیروز دکن ام سکنا و سربلندن نوروزا و پیروز به خودش و همیان راضی به خاطره و کابه جنم کوش برنا شدی که بود شبا هم شانه دارد به باشاری وزن آوانی بریز نسیحان شدا و بریز عبدالله زیدان سر و سر شبا هر وها هم شانه دارید به این سیزن آمچیان و اندامین مجلس شانه داریان شیطانی نوروزا ببونه هم دبیشن هونج بخیر هاتن سر سر جماعتن همو شانه دارین وانی آنها لقادینه و بخیر هاتن آمده بدو تطفان